Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča. Ej, a kakve ćeš ti tanjure imati kad umreš? Ja imam 78 godina i živim na selu. Jedan dan moj sin i snaha dobili su posjetu sa njene strane. Došao im je njen brat sa porodicom i oni su imali ručak i kolače na katu, a ja i supruga smo u prizemlju kuhali svoj ručak, a kolače nam po običaju nitko nije donio, niti nas je tko pozvao gore bar na kavu. Međutim, dijete od 6 godina samo se spustilo niz 17 stepenica dolje i došlo do mene, a koji sam u dvorištu grabljao lišće otpalo od oraha. David me je lijepo pozdravio. Dobar dan, djede. I ja sam se začudio kako je dječak pametan i kulturan. A potom je on grunuo. Ej, a kakve ćeš ti tanjure imati kad umreš? Pitanje me naskroz iznenadilo. Shvatio sam ja da mali misli na karmine i trebalo mi je par trenutaka da se osvijestim i dam odgovor djetetu. Pa ne znam kad ja umrem kakve će mi moja obitelj tanjure staviti. Dječak više ništa nije pitao, već se je vrzmao oko mene te sam ja nastavio raditi i mi smo razgovarali poput dvoje odraslih ljudi. Potom je izašao otac djeteta i ja sam mu ispričao što me je mali David upitao. Na to je on komentirao: prije mjesec dana umro je otac od moje supruge, pa je David bio s nama na karminama. Dijete me baš zamislilo i kako se moj život bliži kraju, a supruga je mlađa od mene. Prije spavanja ja sam ju upitao: a kakve ćeš ti meni tanjure staviti na karminama? Žena me je začuđeno pogledala i rekla: pa što pitaš? Zna se, bijele. Do sljedećeg susreta. Bog.